U Rwanda igihugu cy'imisozi igihumbi. U Rwanda igihugu gituje kandi kiri muri East Africa. U Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja, gifungiranye hagati y'ibihugu nka Congo, Uganda, u Burundi na Tanzania, ariko nanone kikaba ari cyo gihugu gisa nk'ikiyobora East Africa. Abanyarwanda ni abanyabwenge. Abanyarwanda aho bari hose ni abantu batuje, bafite indangagaciro. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bituyemo abantu bujuje ubumuntu, ariko nanone ni kimwe mu bihugu bibamo abanyamahane bateye ubwoba kurenza abandi mu isi. Ni igihugu kirimo abantu beza kurenza abandi mu isi. Ni igihugu kirimo n'abantu babi kurenza abandi mu isi. Ni igihugu kigaragaramo abantu basa neza, abantu beza, bateye neza kandi bumvikana. Ni igihugu kibamo abantu bakunda gusenga